Talo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, alo mai o talo Les Faraili. O awivi o whāna witi to alua le ana maua i to tonu ato pāu ele a inga au kilani. Reporti la tamai so eso e ngā leo leo pe ona fofonga ina mai e tau filau whaamanuia wa e lua ana nafi. Ile mai ayo so eso e ngana whaia wailoa ai o awivi na maua i to tonu ato pāu e lua. E whaapeo ni whanau e le vao le lima i le se fulu tau sanga le mātutua. O se so e nga a o se reporti e le whai ngōwhia i tangata e tūsa masaunoanga wa e lua. Ma ina ua fesilingi e tūsi tala i le omi talo na mali liu. Na ia tali ai pe ama le tolu i le whātau sanga. Iso e nga le ofisa o whaia nei e le ngata o lo ngā lulue ma leo leo i atunu i whafo. O le no fuanga na te wai nei ato pau ai ele i tu ua i lunga le maketi whaatau tui. Ai whaape ai ma le tau mawhai e sa ili cameras le CCTV e ui e ono le te le se feso soani ono le umi o tau sanga. O toi whaamautino mai ei fo i e leo leo e le ai ma se a afiang o le ainga manurewa na whaatau wina le trailer le ana o atu ai ato pau nei e lua ma whanau mali liwolo o so e na nei. Lua se lau wawheta la le fesoa soani ale malo watu inatu mo Nelson, Tasman ma Marbra ona o afianga mai lo longa leo o tele na whaaleanga i nai whale ma awala. A o amata whaamama ai nisi o vaenga wa matua i whaaleanga ina ona o le malo losi o tāwhenga. Ripotia mai ele o whaingo fie ona o lo o ta ulu pele timu. Mai le puleno o Nelson Rachel Reese e ao pe ona no fau te ono toi lolo vaia. Whaape ai ma pala solo. E o mai le tau nei olo o whaatu mawina pia polo a ingo o whaalawalawe whaafua se i le ngata mo Nelson. Tasman ai whaapea le West Coast. E mo le fesoso ani tupe o whaamatu uatu le malo mo vaenga i matu le South Island wa afia e ono toi whaapopo fua i fesoso ani o mo o mia ma i reporti. E whaapea ono o atu i le tasi le tausanga e toi whaamamama whaale le yaimea u whaaleanga ina. O la waula le solo o toi lapata i e fo i timunga mamafa whaasolo atu atai au. I reporti a leitio whaavau maloa ni usila, o lo o moli mawaile to atele e le o whaingo fie le community e le ngate le tū tau tupe a o le mawhau. E le o mawhai le wha malo lo le tū mauna tau fiofi le sui whaipulo le Labour, Gaurav Sharma, ma o le wha atea le tala leo o sau itua. O Sharma o leo o tasi le vaiaso o ia toi wha asala lautu o inga wha asanga i ta o le pāti. Ma o tu o inga fōwa ia wha asala lawana po e peona ta ue le News Hub. E pe pelo tala alpale mia Jacinda Ardern whaato a maua le tonu e whaamalo lo ia i le fono na whaia i le asolua. I saunoanga alpale mia na ia te e nai whaamtalanga na mua i loa le whaai unga o Sharma ai ele i fono i le asolua. I ta i le telefoni na pu e Sharma lo ia toe whaasalalawi na i le sui le pāti na vili mai ia te ia ina ua uma le fono i le pō le aso ngafua. Ma whaai lo mai e tapena molo na i unga i le aso i so hai. Ai mai le sui a whaipule Paulo na manao ia whaia se so e ngai so e le sawaina po le bole i totono le pāti. O le toe whai o whaasalalau ngā Sharma na po wa fesilingi ai nei lo na toe fo i le pāti ono o lewa ia toe soli le avanoa muli. O tu ui nātu iai pe ta ilo na manatu po ia tapena iai pe a whai o lea. O le asolua lea na amata wha amalolo ai Sharma fuafua e toe ilo ia te sema pe ta ai fōlinga mai ua tuai mai te sema. E ono o atu i le tolo miliona leo whai o aweta avale maua e mea po e ata fōu wa taha ua speed cameras. O le tasi miliona pepo whaasalanga i to inatu i aweta avale sawa i le tausanga. Ma o le whai o cameras fōuolo o ava aiai pe ama le tolo miliona i le tausanga. I le taimi nei o mea po e ata nei wa amata whaata ita e au kilani. Ma e whaape o atu i le 5 wafe i la tau mauai a le o le leo sa fusipau o le wha o ngā o le telefoni. E se mai le whaalangolango i ata maua mai nei mea po e ata. O lea fo e o le asu i le system tuai o lo o whaalangolango ai i leo lātou te whaia pepa o whaasalanga. Mai whaape o le a vave ma o le a wha o ngai fo i le anga i online. O le whaata atianga o fuafuanga ma periota o polo keti al pūlenga i fōlinga mai o māsino o totoe o le tausanga le nei o lo o tau lai ai i le whaata ita inga o nei mea po e ata. Matala muli, le fia se tasi o matua ia o onga tau feusua inga na whaia i totono o le vasenga alana tama se fulu tasi tausanga le matua. O le waave ese mai e leati na alana tamateine mai lea onga a Taura Roa Area School in Northland ona o le fia na ua mautala i lea o oina o le nei mata upu. Ma e whaapele ngata o ata na whaamalamalama atili ai. Ai whaapea pepa ese o lo whaamatala tala i nai le ese senga o i tu a inga feusua inga.
I reporti le news hampe whaapea e le ia mana ia tele le tina le tala no atu lana tamateine. Se ia o ina tala no atu se tasi fo i o matua ilona ia fo ilangona whaanoa noa. E le i fia le tina i le talia le a onga ina ua tau mawhai e fiso ta iai ma whaau i ailona le fia. Ma o lena whai ailoa ma le whaai unga e ave e se mailo nalo. Tala nalo Radio Samoa, manuia le tai au.